ni umukino wasumbaga indi yose wabaye kuri iki cyumweru tariki ya 10 Ugushyingo 2024, aho ikipe ya Chelsea yari yakiriye ikipe ya Arsenal kuri Stamford Bridge. Umukino w'umunsi wa 11 wa English Premier League ni umukino wari ukomeye hagati y'amakipe yombi ndetse asabwa gushaka amanota 3, dore ko no ku rutonde rwa shampiyona kugeza ubu ngubu akurikirana. Umukino utangira buri ruhande rugerageza uburyo bwo kubonamo igitego. Nko ku munota wa 32 w'igice cya mbere, Kai Havertz yatsindiye Arsenal igitego ku ikosa ryari rikorewe Saka, gusa VAR yemeza ko iki gitego kitari cyo, habayemwo kurarira offside. Igice cya mbere kirangira gutyo ari ubusa ku busa, nta kinini igice cya mbere kigeze kigaragaza mu makipe yombi. Mu gice cya kabiri amakipe yombi yaje mu kibuga acurika ikibuga ndetse agabana buri imwe iminota yo kwiharira umupira, dore ko ku munota wa 60 Gabriel Martinelli yahawe umupira na Martin Odegaard atsindira Arsenal igitego cya mbere. Ibyo ntibyatinze, nyuma y'iminota 10 Pedro Neto yahise yishyurira igitego ikipe ya Chelsea. Umupira mwiza yarahawe na Enzo Fernandez, nawe atera umupira atajuyaje, ishoti ryiza cyane ryerekeza mu izamu, inshundura ziba ziranyeganyeze. David Raya ntiyamenye ibyabaye. Muzamu wa Arsenal yahindukiye ajya gufata umupira mu nshundura kugira ngo awutere imbere. Amakipe yombi akomeza kwatakana mu buryo bukomeye, gusa umukino urangira banganyije igitego 1-1, bituma amakipe yombi akomeza gukurikirana ku rutonde rwa shampiyona, dore ko ananganya yose amanota. Ikipe ya Chelsea ni ya gatatu n'amanota 19, ikaba izigamye ibitego 8, mu gihe Arsenal ari iya 4 n'amanota 19, ikaba izigamye ibitego 6. Buretse kugenda gatoya, iyi ni BT Sport, aho uzajya ukura amakuru ya siporo akakugeraho ku buryo bwuzuye. Niba ushaka amakuru ya siporo, ubusesenguzi bw'abakinnyi bose, abatoza, amakipe, Arsenal nk'abakinnyi Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Kylian Mbappe, abakinnyi nk'abo ngabo nka Saka, abana bakizamuka, ndagusaba gukora subscribe kuri BT Sport, ubundi ubona update za buri munsi za sport. Subscribe, share, comment, icyo kintu ntukibagirwe. Tubane kuri icano BT Sport, tujye tuguha show za buri munsi. Hasta la vista.